arribat l'hora de la veritat per al Benavent. L'equip viatja aquest dissabte a Llagostera per jugar un partit clau en el seu camí cap a l'ascens de categoria. Els gironins són quarts a la taula i una victòria suposaria posar un peu i mig a la tercera divisió. Després de l'empat a casa contra el Montcada, el Benavent vol donar un cop definitiu sobre la taula i consolidar-se com a líder de la categoria. Mauro Ravnich confia plenament en els seus homes y espera poder adjudicarse una nueva victoria. Bueno, nosotros vamos a intentar sumar los 3 puntos, pero también sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, porque el Llagostera es un muy buen equipo, un equipo que desde el principio de liga se ha metido allá arriba y está aguantando. Y pues un partido pues muy importante para los equipos y espero que de sacar algo positivo de allí. No va a ser fàcil, però confiamos en nosotros mismos. El tècnic del Benavent podrà disposar de tots els seus efectius en perfectes condicions. El partit es disputarà dissabte a partir de les 5 de la tarda al Municipal de Llagostera.